Parikubatisira Mafhungo wa SABC uva pano Johannesburg twi Mafhungo maulwane nga chino Tshivenda care. We will be guided by the President and the National Cabinet on how we must proceed. Namuzidi duva la uvala zongwalisa zimausu. Abazangana labadirizi la satu waribadiri wa koti ya murayo wa Bela wasainiwa usinasitengwa zote. Namuzidi duva line mahoro akukunyiriza zoshumiswa murayo wa Bela. One of the things that we did was a partnership with the government of Zimbabwe and the Russian Federation. Vatu kunapira hafu wa waziri wapo wa Zimbabwe bakosika ngandara ngangwambo wa gomelero wapo kashango la Zimbabwe. Da, line ngabana mfandirani rewa disara Mafhungo Tshivenda panoka SABC 2. Namusi ndi dwala ofesera unwalisa zimausu abane basadotebeza murayo ndibana hafi bangalibana na magamurayo andatiso une na zimausu zabo zwangapeza zichivalwa fizi bazimausu bakorera mu busoru wongeze chipinga cha unwalisa zimausu. President Bosira Maposa babonetshedza uri mabindu aba maḓuvha a 2 fhedzi uri vha ṅwalise mabindu avo nga murahu mupfudza vhana vhanzhi kha zwine ho vha u khombulela uri vhoḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Vunḓuni ḽa Gauteng fhaḽa Javulani Soweto boramabindu ava vha ri vho vhudziwa nga muofisiri wa senthara iyo uri vha ḓo thusiwa u swika na kha ḓuvha ḽa matshelo. I just hope that they really that there would really be like an impact. Like he came to us and he said to us that he's gonna extend it up until tomorrow morning. So tomorrow we fill in our names, surnames and contact details. So I don't know with our government you never know. Vadzangano la boramabindu ba barema ba khoitela khwelo muvhuso uri wengedze tshifhinga kana maḓuvha a u ḓiṅwalisela mabindu. We've requested an extension primarily because if you look at the document that has been handed out by the City of Johannesburg, it's a legacy document which is part of the bylaws. So all over the country, the municipalities have something called the bylaws. And now we're requesting an extension on the basis that, one, our members and just other entrepreneurs do not understand clearly how to fill in this document. Emisi wa mveledziso ya ekonomi vunḓuni ḽa Gauteng vho Lebogang Maile vha ri kha senthara dza 15 dzo dzudzanyelwaho u ḓiṅwalisa vho no ṱanganedza khumbelo dzi paḓaho zwigidi zwa 13. If the overwhelming majority have applied, the response will obviously be different. If there's been few people who have applied, we'll also have to look at that, because I think the process is important to help us have a credible and reliable database that can also help government to plan. Vhalanguli venevo na vhone vho ita na u humbela uri vha engedzele tshifhinga musi vho lindela zwiṅwe zwidodombedzwa. Ngalo vhutano ḽi ḓovha ḽi ḓuvha ḽa u fhedza u pfana mahoro kha zwine zwitengwa zwa mulayo wa pfunzo kana Bela Act. Zwitengwa izwo zwo rengiswa nga miṅwedzi miraru nga President uri mahoro a kone u tendelana. Naho zwo ralo vhadzangano ḽa vhadedzi ḽa SATU vha ri vhaḓoli vha khothe ya mulayo uyu wa sainiwa u sina zwitengwa zwoṱhe. You cannot have in a country where the constitution based on section 9 is a constitution that is based on the Bill of Rights to then say people of this country are a nation and not ethnic groups or racial groups, but you keep on saying there's an African school. So that is the issue, is that they don't want to have their children mixed with other races. They want purity. So that is what they're saying. You bring black children, they're going to lower the standard here. You bring them, they're going to affect our culture. We want our culture to remain African culture, and so we're a multicultural, we're a multiracial, we're a multilingual society, and we have this diversity as a heritage which we believe we need to be able to work together, live together. Nedurbo kari wa Johannesburg wakabela gwamanda wadimaneza koti ya magistrata wa protein musi wa gwamanda bako wedera milandu ya buyada ngamura wa zina phi wapura bazirapo wa Soweto machirini nga kachikimu chanjira kombo ya mbulungo tsengo ya mulandu yo pereserwa panda. I wouldn't want to give away our defense, but the reason why I'm here
it will soon come to light. And those that need to be held to account will be held to account for the crimes that they've committed against the residents in the city of Johannesburg. They are trying to portray young black leaders as criminals. They are trying to portray an image of us being the same. Yet they don't understand that there's a difference between servants of the people and politicians. Vamwe pfunzo dza fhasi vha khou ḓo bvela phanḓa nazwo anḓadza mvelelo dza maṱiriki kha gurannḓa izwi zwi khou ḓa naho vha tshi imiswa tshilangaho zwa vhudavhidzano fhano kha Afrika Tshipembe vho fhirisela maitele ayo nga zwine vha ri ndi u nyadza mulayo wa zwa tsireledzo ya zwidodombedzwa zwa vhuṋe. Mvelelo dza maṱiriki dzi khou lavhelelwa u ḓo anḓadzwa nga ḽa 14 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Fhungo ḽa u anḓadziwa mvelelo dza maṱiriki kha gurannḓa ḽi khou ambesiwa nga haḽo zwi tevhela khanedzano dze dza vha hone nga murahu ha u swika magumoni a tshiteṅwa tsha u korekiwa mabammbiri a mulingo wa maṱiriki. They say that by releasing the results in newspapers, we are contravening the personal information of our candidates. But we've argued that we are using exam numbers, and exam numbers are not identifiable. I mean, you cannot know who the number belongs to. Vomhlanga vha ri vho lingedza u ṱahisa fhungo ḽa vhukhakhi vhu no itea kha gurannḓa musi hu tshi anḓadziwa mvelelo dza maṱiriki. The department will continue to work with the media to release results, especially those newspapers and other media platforms that wish to carry the results. Vomhlanga vha ri vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha ya ḓivha nga ha matshudeni we vha si shume zwavhuḓi vhane vha nga si fare zwavhuḓi nga mafhungo a mvelele dzavho he vha ri hu dzula hu na vhatsivhudzi vha zwa muhumbulo vhane vha ḓo thusa avho vhagudiswa. Zwa zwino ri vha ḓisela upfhiwa vhaṱeleli nga tsheo ya muhasho wa pfunzo dza fhasi ya u ḓo anḓadza mvelelo dza maṱiriki. Matsina vho tevhelaho ndi a vhaṱeleli a si ya SABC. U ṱangana na khuliso ubva maila ndi vhona u anḓadza ha mvelelo dza maṱiriki kha gurannḓa nṋe ndi vhona zwi songo tou khakheavho. Nṋe a huna zwine nda nga amba zwone ngauri muvhuso wone une wo no dzhia tsheo zwi amba uri unga vha wo zwi sedza wa zwi vhona uri hezwi zwa u anḓadza kha gurannḓa zwi ḓo ita uri vhana vha vhalese vha phasese nga vhunzhi. Nṋe ndi vhona mafhungo a uri mvelelo dza vhana vha maṱiriki dzi dovhe dzi bve kha magurannḓa ndi vhona a songo tou khakhea athi a soli ngori na kale o vha hone. Tsho khakheaho ndi ngusi ṅwana arali o wana mvelelo wa wana uri na vhathu vhane vha ri vha tshi sedza izo mvelelo vha vha tshi mukolela uri ene u dodo vha tshi mudza nga madzina mavhi zwi ita uri ri wane na vhana vha tshi vho isa phanḓa na u ḓivhulaya nga murahu ha u koleliwa. Nṋe ndi khou vhona u anḓadzwa ha dzimvelelo dza vhagudiswa kha dzi gurannḓa a mafhungo avhuḓi nga maanḓa. Ndo sedza uri hezwo zwi ita uri vhagudiswa vha ṱuṱuwedze vhukuma vha vhalise vhukuma hu ita uri vha kone u phasa vha madzina vha kone u bva kha dzi gurannḓa. Vha songo ṱutshela kule ra vhuya zwino zikale. Ri vha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Vha masipala wa Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo vha ri tshumelo ya u ṅwalisa zwimasu i khou tshimbila nga ngona vhunga na musi ho vha u tiwa sa ḓuvha ḽa u fhedzisela u ita khumbelo. Fhedzi u ṅwalisa zwi vho ḓo vala matshelo. Masipala wa ṱanganedza khumbelo dzi paḓaho maḓana maṋa na fuṱhanu na musi nga masiari. Vhathu vhanzhi vho vha vho ima nnḓa a ofisi dza masipala vha tshi khou ita khumbelo dzavho. Vhathu vhanzhi vha wanala vho ramiduba ya u ṅwalisa mabindu avho kha vhege dza tshivhalo dzo fhiraho. Vhaṅwe vha vho no ḓo rumela khumbelo dzavho nga zwileludzi zwa vhudavhidzani. Fhedzi vhunzhi ha vhoramabindu vha khou gungula uri vha khou badeliswa masheleni manzhi. Process ya u registera dispaza e tshwara botse ka baka la hore ke nnete ke mmuso tshwanetse hore fe o je ka mokgwano mara re lebele ke tshwanetse re nyaka ke le wala ke December nya se fe le bana dia ke la ka taba ya hore mmuso o re fa boima ba o register kwa lona ka tshele re kwa re sa ipshine ka yona ka lebaka la hore a ke re na go ka mokare yona ba re sa kwishishe hore na o nyake ya eng o tshwanetse o diriwe eng so re bona ile o ka re inakonyana inyane. Vhaṅwe vhoramabindu vha ri ndi kale vha ṅwalisa mabindu avho. Come on, don't check out every month, check out the municipality, Mafhungo community, every 1 month, check out the store. Vha masipala vha ri vha ḓo ṱola u vhona uri mabindu oṱhe o ṅwalisiwa u bva matshelo. As of today, we have
received over 452 applications submitted through our portal system and also manual submissions. And the application process remains open for now, because what is going to happen now after the closing date of the 21 days that the president announced is that we will start looking into issues of compliance. Vakhoro ya makwevho ya Limpopo vari zvoṅwalisa mabindu zvo chimbila zwavhuḓi. This is not a new law. This is a law that has always been there, and this means that it's a landmark for South Africa, having started to make sure that they can regulate this industry that remained unregulated for a long time. We have not experienced any challenges or got any reports of problems from small businesses or spaza shops. We believe that all businesses were able to register or will be able to register. Maitele o ṅwalisa mabindu chimbila zwavhuḓi vhuponi vhunzhi u mona na vundu. Lutendo Bobodi, SABC News, Polokwane. Hafu ya tshivhalo tsha vhadzulapo vha shango la Zimbabwe vhane vha hovhela henefha kha milioni dza sumbe khoma rathi vha khou livhana na ṱhahelelo ya zwiḽiwa hune vha ḓo ṱoḓa thuso u bva zwino u swikela ṅwaha u ḓaho nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Vha muvhuso wa Zimbabwe nga tshumisano na vha World Food Program vha khou shuma zwingomu u ṋetshedza zwiḽiwa kha vhadzulapo vhane vha khou kwamea. Vhadzulapo vha swikaho zwigidi zwa maḓana na 23 fhaḽa tshiṱirikini tsha Tshivenda vunḓuni ḽa Mafhungo vha khou kona u ṱanganedza zwiḽiwa u tou bva zwino u swikela nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe u swikela ṅwaha u ḓaho nga ṅwambo wa gomelelo. Izwi ndi nga tshumisano u bva kha vha muvhuso na vha World Food Program khathihi na vha muvhuso wa Russia. Zwo ralo vhadzulapo vho no tou ḓitika nga thikhedzo ya mazhendedzi aya. Water for us is scarce. In previous years, we used to plant crops, but now there is no water. We can count so many years. We are not able to put any harvest in the storehouse. It needs divine intervention. Mathomoni ya uno ṅwaha vha muvhuso wa Russia vho ṋekedza thani dza zwigidi zwa ḓana dza mavhele kha mashango a rathi a dzhango la Afrika. My country maintains its role in the international arena as a solid, responsible supplier of agricultural products. Vha dzangano la World Food Program vho pika u ṋetshedza thikhedzo ya zwiḽiwa kha vhathu vha swikaho milioni nthihi mona na shango la Zimbabwe u tou bva zwino swika nga ṅwaha u ḓaho nga Ṱhafamuhwe naho zwo ralo ndambedzo ndi yone khaedu khulwane. One of the things that we did was a partnership with the government of Zimbabwe and the Russian Federation, where WFP came in with its associated costs so that more of the resources given by your government and also by the Russian Federation went directly to the people in need. Vha muvhuso wa Zimbabwe vha khou lavhelela khano i fushaho ṅwaha u ḓaho nahone vha World Food Program vha khou tenda uri khaedu ya zwiḽiwa i tea u tandululwa nga u ṱavhanya. Minista wa vhuledzani na maṅwe mashango Bernard Lamula vha khou ḓa rangaphanḓa vhurumelwa na dziminista dza ḽino shango kha muṱangano na maṅwe ngavho vha shango ḽa Mozambique matshelo nga ḽavhuraru fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga. Izwi zwi khou tevhela khaedu dzine dza Mozambique ḽa khou ṱangana nadzo u bva tsha khetho dza ṅwedzi wa Tshimedzi na ṅwaha. We are equally concerned at the post-electoral crisis that is unfolding in Mozambique, and we agreed to work together to enable our region to better respond to this as well as a number of other crises. The concerning instability observed currently in Mozambique due to one party's non-acceptance of the results from the last general elections held in that country. I therefore would like to appeal to the parties involved in this post-election dispute to find the best way to resolve it through dialogue. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo sekena musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane u mona na ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 14 cents, bond on 23 4 cents, euro on 19 rands 4 cents, pula Botswana 1 rand 32 cents. Mekubepa la JSE ifasi.
Kasbera za Musuku ndi $2,636, platinum ndi $930, oil isonga kuna kiswawo ndi $72.78 gafagi. Aiwa anamsiri ya gazi ya nepa ziwa na njerero ya tebera na mucho mateko na budi ndende. lokobera twataniza onezo zino kuna maralo esanyu mnesha mucho madeko na nora kondo ko mucho amvuro kubigwa hospital of Badowa ugonya hospital of Debula runera ko nomvrazizi zoskana pala capacity zira wordza fora t one mucho ufana no rodopora wona kala machero kizlamza za shuzi kubva panda na una zodi namanda hospital zo bantu zo pena shanga of Badowa ngamanda manda vundula kwa zonata katina hospital vundu na wordla mpumana ngapidza muradze zirade zona kizla ziko gonya yaka vundali popo katina vundala northwest sango wana vundu labori ndi vundu Free State one ha rodopora wana tsivudzo zinza waona ba mezori udobana mvula dzinedza kupereswa madumbu hospital zwa vundu lavo ndla kwa Natal kati na hospital zwa bari ndizo vundu mpomana ngone am chofana no udopara wana apuna kala machero udopara wana na mpisi no do nemanda one anga saruna una khonadzeo dzamiri ya madaka hospital zwa kata shango pizza zwa no rimbo devra pandaro modela samrotho na mpiso uchikolo ngas degree Celsius mana South Africa shember ko tumga vundu la shino bari la Gauteng na rekord kum chwabudi ndakona pala Durban ya Johannesburg zeko skopa ka 29 radzo ona zeko skopa ka 28 uponi na bari dia ferena ngone archa vundu la yani vundu la lipopo kona mchona bore odne manda odo kupisa kuma reza pala musina unaweza kushika pala 37 kati na 35 pala tando unara kodopara wana mvrazo odne manda ka vundu lene likala machelo one avundu lampomalanga nane par kona mchomvura zodne manda pizia zasuka ka 28 pala Carolina kati na 30 pala Middleburg ka vundu la KwaZulu Natal hapa kwa mchomvura naone udo nemanda kuma kala machero unaweza kushika pala 33 ulundi kati na 34 pala Ladysmith one archa kavundula bonla Eastern Cape nane par kwa mchomvura kezla ziko na ziko prefer hospital zingi zo vundo ili zashuka pala 23 mtata kati na 27 pala Komani archa kavundula bore ndila Western Cape hapa kwa mchona bore makore pala pala hospital zingi zo vundo ili pezi zashuka pala 33 pala Clean Williams kati na 31 pala Beaufort West vunduni lana bore la Northern Cape hapa kwa mchona bore kezla mvra zikona hospital zo Badowa kati na hospital za Debula vunduli unaweza kushuka pala 36 Uppington zashuka kana 37 pala Kimberley archa ka vunduli bore la Free State hapa kwa mchwamvula zodne manda hospital zingi zo vunduli zashuka ka 32 pala Sasolburg kati na 31 pala Frankfurt ne azo zino rimbotipeza vundula la shule na bore la Northwest na kora ndi mvura zinza kona zodne manda hospital zingi zo vunduli pezia zashuka dazino shuka pala 33 Ottosdal kati na 35 pala Taung matango to angereza vakata fala mucho ndizo zora fara zoni matiko na anotire buda usiku wa budi nda